mosi aku lau, he koe maali a fo'i malau. A e tatu I ka homo mai lahi, se iula e siana haapai, lawe I tawa ke ofa ka pale, koe kule o to ofa ngasiale. Teu whakatu o ki he whangatapu, Ea talangata he ia te au. Au hao a te mosi aku lau, he koe maali a fo'i malau. A e tano I ka homo mai lahi, se iula e siana haapai, lawe I tawa ke ofa kapai, koe kule o to ofa ngasiale. Ai mahina, totu mai e kakala iloa. Taha kai a wheo e o tutonga, kako hai tu te malea. Koe loki e mei haa moa, na e omi e se nganga mo se ata, kiu he tawa ke tā mafua, lau hau tuhu ki he umata. Sau I luna, te a whaatau pati, te atu e, kau I he mahalari. Ola haka pea ke mali mali mai, asiwa e pea ke vilota kai, kau lalo pea ke haotai, e koe kakala tui me he pati. O kore ke uhuwhanga moa I he talamalu e whanua. Au whatapu ki he otua koe au niu ia univesi, te pe whoki ki Hamo Health. Ka koe tu I o tonga, whatapu atu ki a hau eiki, haataki loto. Pe peke ngai haa kotoa pe whatapu atu pe mi he polokalamani. Pe ke sola pe ma vulangi wongo atu ki a te koe polokalama fo o koe ni ku mau kamata ia he whiawhini. O ku o atu e taitai loto whiawhia ma taitai loto mawhana ki a te ki mau tolo hono kotoa pe. O ku mau kau mai ki tau kamata I he polokalamani pe he ki a te ki mau tolo. Te moto ki kau mai o mamata he polokalamani a muiange o ku atu e taitari.
loto mafana mo loto fia ke te mo tolu he fo proklama ko ia ai rea o lupe sina sa mo import and export o ku marheni he fini ke whakahoko atu ai proklama mawahe ko ni whadaunga pe hoko proklama ko ni ko proklama whawhiawhia ia ke tik tau dolu hono ko doa pe lava ke tau whanongo ki ai pe tau mamata ki nau dolu ko nau teu ke nau whakahoko atu proklama ko ia i honi ko whiawhia whoki ke tai lerei pe mo whawhi loa ke te mo tolu I host a proklama ke whiawhini Felice Naufahu ko consultant lead pe mo communication manager ai kautahani pe he foke ku whawhi loa ke atu mo tai lerei I co-host ki he proklama ahani lo Saline Liwaki ko chief operations officer ia o kautahani ke te mo tolu ka ke ki mo ke tuwange whainga maari ko ni ke Felice Naufahu pe mo lo Saline Liwaki ke na hoko atu ai proklama ko ni mo no ngai asenita mo no ngai tau mua ke lava ke mo whanongo ai proklama ko ia o ko whamanato ke te mo dole kainga o ku ata ke o mai hao whehui pe ko hape hao whainga whehui whikau aki pa mo proklama ko ni mo ilo bena e tua ki atu ai proklama ko ni ko ngafi live broadcast ai o ku whaka te fito proklama ko ni i he ngafi pe ko whahinga ta'wala ko ia ko hape ha whainga whehui o ku ke whea mao ke whehui kia Lo Saline pe he foki kia Felice o ku ata ke tohi mai ho whehui te uhangarewa whakahoko ai whehui koe ke te ginaua ke te na whenga hona le rei taha ke na tari atu ngai whehui koe alo tonga hoko proklama kai ke te tuange whainga maari e koe ni kia Felice Naufahu ka pe Lo Saline riwaki ke na hoko atu ai proklama koe e whiawhini malo e Felice Whamalo atu, Silvester, ko korpeke hu whanga tupe e tala whaki pango e whatapuna toki osi hono whahoko e Silvester e proklama e whiawhi koen. Pai ne mau ingau ka ngā pōpua tupe mo e whawhetai ki o tō mafi e whainga maari o onga ki tau tolu, ke tau mao e mo minit ven mahu inga ke whaiha tala noa o whikau aki pa mo e fuafua proklama koen ni ai leo Lupesina Samoa Imports and export. Mo hen whatawhok pa mo Lo Saline, ai ko Chief Operation Officer e kautaha, ke whai a hono tala noa atu kia ki mo tolu, ai tau moa ngā ue, o e kautaha koe ni ki he tau te whito kia ki tau tolu tonga, pe ki ha moa pa mo whitu pe i mamani. Ka ki moa ke hoko te mapo tala noa i he polkalamani, ko loto pe ke uhanga ki whakaiki kia pe, mawe pe ai hoko tau polkalama koe ni he whiawhini. Ka hili pea ku whaha koe ni teu hama hoka leke kong hanua aia koe te mawhipotara no aki a whekau aki pa moe historia pa moe tau mua ngā ue e kautahani. Pea ka hili a hoka ke kong hanu tolu aia kono siofia ai ki whamabo mai ke takai uruaki moe takai hono ua aia klot osi mamahi mai mia e kautaha. Pea ka hili o kongo e te hoka kong hanu wha aia e ki ai ki whamamafa pa moe maki nofo e taimi ki he takai hono tolu ai kulo tonga lele ia i he te rolo tongani. Pea ka hili rewa ko ngā hoko rewa, ko e tukuangi rewa whainga maari ke whaetoha mapo tala noa konga hano nima ki he levolo pa ko e pok fo o ku unu ki ai e kautaha koe ni i he rolo tongani pa kulo tonga whainga oe ka te matala noa atu ki ai ke tuunga ki ai he taimini. Pea ka hili rewa e whakaata rewa ki he kia ki motoko toa pēr kau whanongo kau mamati mai i proklama e whiawhini, hea taha ki ahani whihui ke whakahoko mai, pēr ka hiki lewa no tala noa e ngai whihui ko ia, pa te tau lewa konga whakaosi, ngai kono whakamaapo opo ia e tau tala noa ki e whiawhini. Ai ko hoko e tau ki proklama kau pēr ke tau hoko atu mua ki e konga hono wa, ai lewa e tukuang lewa ki e ku co-host ki a Lo Saline Liwaki, kene tala noa mai o whekau aki pa mo historia o e kautahani kai pehe ke tau mua ngā ue ai kautaha ko ni ai au iloa i he taimini ko lea Lupesina Samoa Imports and Exports. Ko e Lo Saline tukua te whainga maare ko ni ka koe ke whahoko mai ai tala noa ko ni malo. Malo pito Felice pea ako tomatuko i whamalo pea mo whawhetai i o tua langi ni oka mo tau ni whaima ki tau tolu o tawa o sia mo ui mea ai whia koeni. Hufanga tenga hi whatapu ko whahoka te solo pia mo Felice. Kai ata pia mo au ki o puke rewa whainga maari ni ki whaihaki tala noa o whekau aki pia mo historia o ki kautahani
pia mo matau mo anga we. Tuk pe mo ki ufaha ki tata noa o kamata whekau aki pia mo fine eiki he koe na ni kamata mai koe ai ki kautaha ko ni. Ko fine eiki ko no ingoa ko se ngaula he tariwaki pia koe haamoa kakato eni. Ko ne hau pia mei tufu iopa i Western Samoa. Pia koe tangata eki ko Monteveti Riwaki pia mei tongorere ka haapai. Na koe lai taha pena o asia te fofonga o ngō mātua. Na koe o ngō mātua ni lahe na kalu se whai ko uhi ko mau tolu whānau. Na mau tupa ke pei haapai i he tape tahao. Whina eki ne hiki mai mei haamoa he tahiwe hewa tolu o hiki ki tonga o maoho ai pia mai tangata eki. Pia na mau kamata pei tonga taku i pahu pia mau hika ki eua pia mau hiki haapai pa koe konga lahi mo ui. Eku mo ui ne ohi ake i haapai. Koe lahi at tahao he whanau i toko whaa. Pia kona ku asia tehe lai taha. Toko taha pe mau tunga ane pia kia me whanau toko whaa. Ko whanga moko puna ia Monteveti mo la toko whaa te i whanakuna. Wawas maua was kontitik toko toko iai. Pia me toko ua e consistence ka waku niki au. Pia ko e uhi mai ai mo ui kalse whai te he ai fini e ki mhakamata anga. Ko uhi ko whangi fofonga kātu e lai taha. E tu pe mo ke tānoa tu koe natula whae. Pe haa moa ka kato whai. Pea ko ne natula talo kupu mo tio ke fine eki. Pe fine ngā ue mo. Ko kai ka whewhine o ko ke langa e noko ma. E kumi pe ulaha ngā ue ke whai. Pea alange ki tonga o ako e pe la whatonga. Pa koe la whatonga ia o ksai au kupo ke. Pea kone mo ui kai hapai talo tupu ke si hake mo ksio ke fine eki. Ni whainga ngā ue ke heke. O ka wai e whakatau i ka pe mei api. Haka keke mei api o whakatau mei ai. Ko tangata eki alu he whama ki uta. E alu hengi tok whoki ma he fiafi. Pa kone alu he neki palau kone taimi pe koe harvest e meleni mo crops whakatau he marketi. He ka fine eki mo whikaua i au. O na alu ki tonga ke whamaketi ai meleni. Pakua tani ina whakatau pe mua he tau mua koni koe i api. I lo pe ka tongorere kai mea koni ko tala noha tuai. Aka taimi whalere neki taxi business. Pea mo ne grocery store. Pea na e au ke taimi na e whakalele ne ulalanga. Pea hanga he whiwhine o he whine eki o export eni ki Amerika. Pea ko manat ke taimi na ke i high school wai. Na e ai mau ki food canteen na ne whakalele. Na ui pe ko si kai lau he market ko ni pangai. Pea ko manatui ko taimi ko toa pe tu ko break i ko he ako the time lunch ko e lua whatowawe ki food canteen ke o kai hafo isa mosa e whine eki pe ko ni haka ke hi taimi ko ia. Ko e whangi memories ia pia me he humble beginnings ni hau me whine eki. Pea ko uhi ko whangi fofonga kāt he lai taha. Ko uhi ngā te whito ia ene ngawe mate pe he ko uhi ko kinamtolu. Pea whai e whanonga ke wawhengo furu mau hiki me ki Nusilani. Ko kulaiviat ko ni ko tānoa pia me pupe kohe o kalani Nusila. Pea ko whine eki o klotonga i haamoa e he taimini ke whai tau ngā we. Pea koe mau hiki me koe wawhehongo furu, whai ngata ai mo ui ka mata he whonuani. Ngā uto tape whine eki income source pe taha ki toka ngā e agi ki mau tolu kotoa. Ngā ue mai mau tolu ki mui whanau ka koe whine eki na ne fuesia mai ai kanonga tā mā ki hono tau he whamiri he ka mata. Pea au men ki he wafe ua taha, ko whatonga e whine eki, matu ko tamai a o kake malolo e no whakaukau ha mea ke maa wafui maa whamiri. Wafe wataha whatonga i, kamata ke mau whatonga i e no pene ki loki he telefoni. Tala noa ke he kau weavers, tala noa ke he kau customer. Pau peha pe ko haifua kakai ko ni tala noa ki ai, e a hoko tolu heng ke tangut pe i loki he telefoni. O whai e tala noa. Ka mau o noa e tamai he taimi ko ia, ke fuuhinga maria ka matoli e mea kune whai. Ta kako ne kamata ia no fofoa i.
Hai ki kau taha ko ni o mga tuunga I matala no tahe ahon. Pea fai man lele toko taha whakalele toko taha mai pe ia polo ai ki kau taha ko ni all by herself. Si tila mo kau customato tila mo kau wiwa ki ha moa. Pea au ke hawa fe wo wa mafato nga oku lahi nga we ka kene lava ia o manage pe tene handle toko taha workload. Pea ko uhinga ia makatuunga ai faule mau ki poate oai mau ki kau nga we. Nere mau ki timi aga ki business ko ni famole solo al ki peso ki he slide hoko. Aga ki business ko ni faule mau poate he wa fe wo wa. Pea huat le pag tangata e ki pea moao pa pangki siblings ani wasa te laita. Pea tokon mai kai mo felice pea mo vaiaria ko mau service manager ni ha moa na kat I laita lan pulu ilalo te facto matau next to felice. Eka mau ki foi timi nga we le vai ne le alu pesina pa to va lupe. So this is a family oriented business. Pea tokon lah me kia felice pea mo val no fakale ki ka ta ni. Pea ko that's how we come about ki hono mo mi hono kamata I ki business ko ni wa mai ki tunga ko ni ko he ahoni. Family pe solo hoko atu ki slide hoko and you can play the rest. Ko ki kau taha ko ni na kamata pe o ko senga ula Samoa INC. Pe ko incorporated. Pe na mawhakarele pe is a non-profit organization ha moa. He wafe wo wai. Pe ko ulai tau asia tu ko kono launch ia ko o senga ula Samoa INC he wafe wo wa I ha moa. Pe mo to bakai pe ke ngai tahi ka to talano ka foi ata tu ka te talano aleva ki tau mu anga we ai senga ula Samoa INC ko journey ko ni na mau kamata ko senga ula Samoa INC ko mau fufua fale lalanga ni na ko na to lahi pena. Pea na kamata he senga ula Samoa INC mau ikwa he ahoni ki he le alu pesina ka te fai pe fatata no polo kalama e tok mahino ka tolu how we ended up becoming le alu pesina. E tokon lahe ngahi atau asia te slideshow te mo sio ai ki nga ue ko fai. Ko mahu inga fo ko ka ta hape ku o famatala te ope for the first time. O fe mau ke whakamo'onia la I ata pe video ko whakamo'onia ki nga ue ko o fai. Ka fo mo tale fe ho ya felice ki he haka. Ki he tau mo nga ue se nga ula. Ko fina e ki o ku she's doing her best. Fe mau pe ya ke lelei mo perfect e mea kotoa. Kono natula pe he. Pea na fai pataha ki mo ini ai fina equipe mo Mario ka minister I ha moa. Paga ne foi le ani no foi koto mo fa kau ko ne pehange kau ki kau fe fine go ni. Ko no foi no usila o si mai ke ngafi o mai me ho konwa. Ko ma he se ke quality. Sai ko tau mo nga wele pa senga ula. Ke whakafoki mai a quality ko tonu o ngafi ke foki ke he taimi ko au filo melo molu mga himia ko to ko ni te toki lave ke quality amuyan ka ko tau mu ate ka senga ula ke whakafoki mai a quality ke whakaloto lahi a ka fefine ha amua ke nau ilo ko nau tale ni te helalanga ko mau anga mo ui ka ke ngau ake tale ni ti ko ya ke whakae ama ki tua he nau lalanga ka ko koloa ni a fonua o mahu inga ki tonga ai ngafi pa ko tu ko talia ko fe ui felice tau mo anga ue te amoi halafononga ni fo mai singa ura malo sa koe o kau e whamatalano koe whai he mea whawhia whalotalahi ka tau tolon kotoa ka tau te whito ki ka kai whiwhine whanua pa pehe fo ki tonga koe ngā koe whai whanonga nani whai he kamataanga ka mana tui nau whanonga ki ho vahe koe whiwhine loto lahi ki ne whai hanga ue pa he keke mālolo whi mau pepe au ke tuunga uni whi mau ke au ki ai ka toki mālolo ka kune fie mau ke whakahahai ke ka kai whiwhine ka pau o kune lava I mea koe ni au tokotaha tope ku pau kene o ku au te sia tu koe tahene ngā ue e masalini koe kone whi mau ia ke whaloto lahi e ka kai whiwhine ko toa pe unga te nau lava pina tolo whai hawhainga ngā ue ta ue ki e lalanga o lape o kumama amu uia e kai ka te hoka tu mua ki he kamata mai koe lere mai koe ngā ue e lava ki vahe peka ki ka pau koe ka ki whamea pe ua pe tolu
ke whaamu peke ke tala noa nge, koe ngau e ko toa peke te tau whai, o pau peke iai, aine ki, ki te tau ki humu, ta tu sia, oe ngai mea koe ke lele hano whai, pia te tau sio ako mea, pa tau unu atu ki mua. Te ke lawa mo wahe mai, e ko hae ngahi au sia koe ta whaaki koe ni talo no kamata mai ki ngau e koe ni, na ake whakatoka ngai. Maloa Salim. Maloa pito Felice whihui. Ai tuku ma ke ulawe atu ki ngahi pore, peko ngahi taau, peko ngahi palpalema, o ngā we talo me kamata he mau whanonga mai. Any business, just like any business out there, o pau peke ngahi challenges, ups and downs, e ko whai business. He kai ke ha business e kamata peko ko tataha ke tau potu straight away pehe waki tau. Waki tau, it's more of a trial and error phase ki business. Lahi a mistakes, kaki ulawa whakalau ka teu to ko ngā lalahi mai pe, ai ngahi taau, peko ngahi pole, peko ngahi palupalema e tolu, ke ulawa ki ai. Ulake o pole, peko palupalema na mau come across ai, koe iai ai, koe quality pe mainly. Alat mau tolu ia koe, ke uki mai koe mau kau lalanga. Pia mau lalanga mau toki I loe ni ihi, si apita ni nau ilo ki he lalanga ko fe mau he tonga. Pea ko ngā we lahi pea by itself ke lele workshop hoko ai ko fine e kilo tonga I ha mo he taimiti ko ni mea whai ko takai he ngahi otumotu, he ngahi whalalanga, area me ngahi waifi o kau minista mo na ngahi kolo takitaha pe district takitaha ke arrange ai workshop ke whakarere, he ku fe mau skills development ia ki he kau te fine lalanga ko ni ke nau ilo koe mata ilalanga fe mau ke mau o fe mau ke hangatonu kai ke hipa fe mau turiki ke hangatonu kai ke hipa fe mau ke molu fe mau lanu ke melo fe mau dimensions pe ko measurement ke no ke fute lau fute mau lalanga length mo width o kai ke fe mau ke no fe mau come across ko he fute pa hia he no mai ko lalanga ak mahino ka matoa kalasia ka ke mahino ka na te lau fute ko ha mo lau hanga ke tuhu o mau whainga rewan ke review me lau hanga ke lau fute. Whakatau rea ngā measurement tape in fute, o tu whaki ngai whalalanga ke ako I nau tolu how to use the tape ke riliu e whanua ke lau fute. Another challenge na mau come across ai, ko e nai taimia na au o ku no ai lo akau I ngai whalalanga nihi. They run out of raw materials, bandana leaves ke whae koe lalanga. Pea nai whai rewa ai talanoa ki muini mo meeting mo government officials ke nau toko ni mai hawhaunga ke solova papare ma ke te no whakalo akau e whanua ke whai koe lalanga o whalalanga takitaha. Koe taha another challenge te ulawe ki ai koe time koe nei mai koe he customu. Mai koe THL ai ngafi ki o mai koe ki murimi. Nai hold he customu for a while. Pea koe fo I palpalema na mau come across ai kono ave ngafi ki astereria. Pea hifia he biosecurity tapu pe mo tolu ke inspect the product. Pea o mahifia I mo ngafi koe loto. Osto I whafoki ha moa. Ke te fixe mea kaka te o mai. Pea hoko koe palpalema tale customer o vai a tō muhi deadline. Palpalema taha koe ia kaulalanga nai hola he round one. Pea au ka tunga mau decide lewa ke whiriwhiri mau kaulalanga ka remove ka kai ko koka ke qualified. Remove ke tawhaki o whengai ke attend he workshop ke qualified pea to kau lewa lalanga ke mau kautaha. Te ulapa pea talanoa o aho ki challenges ka ngata pe mua he te whai pe talanoa e mahino pe ka motolo a ngahi ta au e ngā work mau sfau mai malo. Malo Agus mahina nia koe, aku mahina ka tau tolu koe fua, koe fua, aku si whai penga au ki ai ke solo vaia, koe taha koe tuai koe lalanga, time frame ko tuai lalanga ka o whai ngau ki ai kau taha, koe taha rewa koe time ko whawhola o mono ave koe ni ki tua pure anga, koe taha e palparema pa koe si whai rewa whi mahino aku pa moe kau taha, pe taha ke no whai whi ngau koe asai o solova mo whita whako ia. Whawhiawhia te whanongo oku hoko ngā, pau mōna bito lau, oku ke ngau tau pēku pau pēke tau come across, pau pēke tau forward, ia whaungo pau pēke tau tusia e tau ngā we, pau harewe tau mea e whai, ke whakapapau I heke ke toi hoko. Whamaloa te ki vai wahe koe, kai, whewhe nei ta unma ka ta whaki, ke lavlewa tala koe, hanko mega nei lave ki ai ase ngā ulani, na ke wahe ki ane nei, koe whiwhine koe ni koe ke uhinga peke langau kune fie mau, ke hoko e lalanga, ko ha mea ke ne whai toko nia,
Angai tafa ke pe te ke lava ki tala noa mai la saline ki ngahi ola lele o ngā ko ni ko lava whakahoko ki hamo. Malo. Malo pe to Felice. Lelei whaka ekonomika ko o ngā ue ko ni, this is mauanga paanga lelei ki he kakai whiwhine o haamoa. Pea mo nau ngahi whamiri. Lahi a ngahi tala loto. Nea pango te kai ke ai maha ha video ia o ka wiwa whakafo ituitui mo nau ngahi stories whakafo ituitui. Ka ko Felice glava ki haamoa he wika hau pa ko skole ki ai ki alofai interview o ka wiwa skotoa ko ni o mai e nau stories. Pa ko stories ko e tukate he mau website be nau ku asia te posi ko ni. Ka lave pe ki he ngahi benefits pe ko ngahi lelei o ngā ue ko ni economic impact ki he kakai o haamoa and social impact as well. So ka wiwa ni ihi ko lava o mono nau apipe renovate. Koe foi toko nima he whalelalanga, fufua whalalanga mautolu, ka wiwa toko nima mea na o stakitaha he mea rere. Ko mea rere ko ia, ko paanga ko toa ko ni nau ngā whine aia ke nau mea rere ko ia. Ko proseki mea rere ki he whalalanga ko ni, mea rere ko toa taha nima. Foi nima ni o si lava, toi foi hongo fulu nau si kei lalangai. Ia rea mga whamiri ne nau talaloto mai he ka wiwa ko ni, e nau ngahi mo ua na si arrears, ngahi loans he panke, os lava pay off mo ia. Ni ihi na keke lava totongi ako nau whanau, os lava fua ako whanau, kai whoki whanau. Ni ihi na e whawhalala pay o sen he i ka mo i wheke, kake lava a fota me i sipi he kufuma mawha sipi he whonua. A honi nau kai sipi he nau lalanga. Ka kai ke mo ilo mai, ko whamawhana te taingo tā mea whine tio, o wahe mai a ngahi stories ko ni, it's success stories pe aku whaloto lahi a ka mautol ke hoko ate ngā ue, he mausi o aonga. O kia lea pa mo Samoa Victim Support Group i Haamoa, ko Victim Support Group o alpe pakai ko o whaingata ia mehe domestic violence mo ngahi mea ko ia. Pea oku tokoni lahi ai whakatahaanga ko ni whalalanga ke nau lalanga, ke socialize ka kai whiwhine ko ni. O mawahe atamai ka paupalpare ma aku me whamiri, o mai o socialize i he atakai o nau ngā ue e nau tale niti he lalanga. And I guess that's a social impact i he kakai whiwhine ko ni. And it helps their mental health as well. Ke lava ke hokoate nau whatungia whawhae, lava ai mo whai nau lalanga ke kumi whai mai whamiri. Mahalo Felice. Me whawhiwhia mo na salene o te whanongo atu ki ngahi ola lelei ai ngā ue ngahi tokoni o whaihes i he kautaha. Whekau aki pa mo i kakai whiwhine. He ko tui mahalo koe pore take mo iuk whemau he founder he senga ola. O ne whemau ke ni hanga whakahai ke kakai whiwhine koe ai koe lalanga o koe ka pehe koe ki ngā ue ke tukunoai. Koe lalanga tene lava tau he mo ue family. Se ko whawhiwhia whanonge ngahi ola lele kona o lava totonga ngahi mo ua whakatau mo ngahi mea lele. Au tau tolu te tau seivi he tau e whiha ke mauha mea lele. Koe ko whai lalanga e lava mau e mea lele. Whawhiwhi te whanongo ki ola koe. Kai ta hoka nimo ke konga no ko e Rosaline koe. Koe tui maha pe ko teke ki lipoti pepo ko hanga peo tataki e kau whanongo whekau aki pa moe. I he kamata anga koe ne kamata e kau taha. Ne ia e round nua. Ai ko whakai ki pe koe ka nau tolu ke nau ilo. Ai koe hai, mea koe ke taimu te tatala noa ke takai tolu nau ilo koe hai takai uruaki, hai takai ua. Ai ke ki hanga moa ki whakai ki hange e Rosaline ai taule kamata pa moe. Moe ngau e koe nai whai he takai taha moe ua. Malo. Malo Felice. Ai ko ki kataha ko nyang ko glau ko wa whewua ne tok whotu ai mau ki poate ngā ue. Board of Trustees pia iai mo mau lakanga takitaha. I loto pe familia mau wahe ngā ue ke lava whakalele ai kautaha wa ko ki tuunga koe aho ni. Pea nai kamata he wa whewua e takai uaki. Takai uaki, ai koe mau katuanga takai uaki na whakakatoa ngafi ne o mai ne ota mai koe me kau kastoma. Te whito pe New Zealand i Australia mo Amerika. Ko ngaf ko to te au ni manoa Pea ko wheteang ni manoa ko ia ko peseti pe tolu whai ko o tau tahaia. Pea peseti au nono ko o tau noa po ni mai. Ko tana ko ke he au na au e tolu na mau kamata aki. Au taha ko au lalahi taha ia. Pea hoko ke au noa po ni ma kui ha moa ko specialo. Pea hoko rewa ki ai au filo ko whaka amwe po ko ultimate goal ia ai senga ula.
be ko le alu pesina ke foki ko to au filo hatai. We're not there yet. It's a work in progress. But mga uwe malo hiki achieve at mua ko ya. Ko run uaki ko foi run na ko ako lahi monia ka mautolu lahi apalo pare ma he mole ko foi lele mole abito pe run wani. Aya na time ko na wata ko ota. Mo fana o mai. Time ko na wata ota. Ota tu ko no po ni ma la langa mai umea o mai ko ya ota. Hama na hoko ki ai ko ave taki ua ngafi ke kava ngafi ta ni iko na ota hesa fi fa ave valuono ki ai ka ya ta ke kava ni fit fa no bonima ko ngahi sacrifice ni na fai he ka ta ha ka lava ke lele ka ta ha mo lava satisfy ma ka customer pe ko te tala nota pe ke ngahi pole ko ni around man na ma ko mai ai ko la no ne ai ma blano tol ko lan hina light brown mo dark brown. Pe koe lahi taha ai ota kon koe mau kaulalang au taha. Ko mau kaulalang au taha ka ke pase quality. Mai au taha ni hia o alu ya ua pe au tol. Yang whakamawahera na tomi po kalama ke tawa aki ke o la langa moako la langa ke poto ka tok fok ma la langa ke senga ula ke lava ma wahana ki paanga ke na umanga mo aki. Talanot leva ki he whakaikiki ko o takaiua. Eka mau takai tolu, takai uruaki whamole mole na elele he mahina tahaua pe mene kastoma. Me he wafe wa tolu. Wafe wa tolu leva kamata i koko e mau takaiua. Pego mau takaiua na hiki hake mau o tangafi me te ani manoa he round 1 ki he te awo no wha he round 2. Pego foi te awo no wha ngafi ko ia, ko pe seti pe wha. Pe seti pe wha au taha. Toenga pesete e hiva ono ia ko ia no po ni mata tape ia. Pea o kutala mai ai he statistika ko ni ai holo lahi ko me pesete tolu fa au taha he takai taha he pesete pe fa he takai ua. Ko mau tau mua ke foki ko to au filo pa te mau hanga to o mamari ki to au taha. Ko alat kon ke amana ke round tolu kamata he mahina ka tu ka ke te hau taha mau au no po ni mago to he au tolu. Pea ke tu wa ke kahau au round farm halo round ni ma round no mo sio ko kamata le ke mau tu ke publiki ha o tau filo mai. Ke mau whakaata ke au filo ka eleva ke ako e mau kaulalanga ke au ke mea ko mau whaam ke au ki he high standards ko o set ya ko he ka taha ko ni. Ko pea ko tala no ia ko ke round 1 pea mo round 2 felice. Malo. Ko malo losa ako sio tu ki he statistika pe ko ki fama po no ke vai fiak mo round taha mo round 1 au te sio ki vave ko drop ko pesiti ko au taha ai leva o vave pe ai kamata ke sio ko ke achieve po ko au sio ko me fe mo he founder pe ko ka taha ke tu ko te au taha ka ai ko ne fu drop lahi me tolfa pesiti tolfa ke pesiti pe fa pe ko va fe ma fane ko no ko o ko tupe tai mini ka ke tau lava o mapule ai time ko ke ko tau finga pe ke fia customer ke na fia time ko wa mai ko na ngafi fe ko aki mo ngai palpale ma ko nga we ya mai ngafi o ke ho mo tau mo na fia mau pa te ai leva nga we ai ka ta ki hono finga e ha me ke fa fitong ya o pe o fo ki mola ngai foi ka ta val pe ko pe ngafi e ua ko nga aki pe tau mo ko fie mau ke whakatoria pe ko ake whawhie maari e customer. Whawhie ai ki ngau e koe aku te lava pe he taimta tau pe o whinga e whonga ke whakatoria ake fie mau e customer. Kai whamaloa te lava e whamapo mai koen pe koe ki talatala no he round 1 mo taha mo e ua. Ka ta hoka tu mua ko wa e fie mau e ke te ki nofe taimio ke whamatalange ki e round tolu. Aku lotonga lele ia i he taimi ni he koe ki mea ke whi mau pe ke whamahino ke kakai me kau whanongo ai o hinga ta tuko around tolu ke ta no mamahe ki ai. Malo lo salin. Malo. Ki mea pe taha na ngalo iau ke whamatalat he takaiua. Ko takaiua ko pe min whao se kau customer toko te au no wha ko ia o mai he mahinani. Pea e ti livat leva na ngafi i he next month waha asune mo siulai, which is the next 2 months. Ki he kau round 2. Ko na tula mau ngā we ki kau katoa ngā lolotonga, me kau katoa ngā motua me he round 1. Ko toi pe mahina ua pe mahina taha pe osi round lolotonga, mau kamata ngā we he round tolu. Ako round tolu ia kulele me sune o next month,
aho tahawa ka mata pe men uaki o lelea o siki November ta ufo o wafe wani mahe aho tahawa November. So laine pe o ka topa se pitema o ta ufo o ska mata e mau ngau e ke take pre o ta ko ke run fa. Ta ko run tolu e te fito be mata noa ka ke ta no ke run fa ke mama. Ta no be ke run tolu he ko me ta potu mai amanaki ke kamata I he run for all go ia I he next month. Ai ko run tolu te tala no te ke fo nga ai ngawe he kulave ipe ko ka kai fo they've never heard about this company and this is the first time. Pe ko mafunga nga wele ba beheni. O atu pe for limited quantity whakangatangata pe a mauni ko o lahi ngafi te mautukwa te market he round tolu pe te mau whakaata tu ke mau ota mai. Makatuunga me toko lahi mau kau qualified weavers. Ka pau toko no noa mau kau qualified weavers e o atu pe ota fe unga pe mo toko no noa ko ia. Te kai ke tataha o tā ia o tolungeau ka toko noa ka weaver, we won't be able to weave that I he period ko koutuku atua ai. Ai koe mau round uraki me round one e mau mahina taha ua, ho tātā ho ngafi. I he ka taha kone lea lupesina, o ku te maulava o atu ai ai whainga maari e ke tātā ho ngafi. Toko lahe kau tonga au tea talo e nofo me whakaamu kia hanau ki ngafi. Kau kai ke nau a 40, pea koe whainga maari e ni ka koe ke tātāha o ngafi, whaka mahina I he mahina taha walu. So next month, I November tau fo o. Pea koe mau ota ngafi ki he round tolu, koe fo I te au walu noa pe mau tuku atu he taimini. O koe mau kaulalanga vave, me mau kaulalanga atuai. Pa koe kau tamau ke yako ako te ke qualified ke toko malalanga ke singa ulahe round tolu. Koe fo I te au walu noa ko ia right now, o kutoe pe tau fo I te au ni manoa. O si pre-order mai fo I tolu noa pa toka mata kone tau laive a honi. Whai pe ke first come, first serve. Kone complete pe te au ni manoa ko ia, we close the order he pe totali ha ota whamore. I he ma website I koe news section ai, e toki announce atu pe ka toki open ia ta fo I wanoa pe tolu noa ke mou ota mai. Koe fo I te au walu noa pe whaata atu I he tau round tolu. Pau tala no ke he lanu mo au. Koe lanu koe ke he mau round tolu e melo kotoa. Lahi taha ia koe melo. Mau pese te hiwa noa melo. E iai pe mo hinehina ka pau ke ota hinehina e mau a te mo hinehina. So whatatau pe ke he wema e customer. Round 1 me round 2 na mau lanu e tolu. Hinehina. Ai mea na lanu kirimi. Ai mea na lanu light brown. Koe ni koe mau whenga koe ni ke alu kotoa o brown I he takai tolu I he toko ni mai pule anga haa moa he ngahi whakataha ko ni ki mui ni. Koe lanu ia tāno ke he au, koe walu ono, koe au noa poi ni ma pe whamore e tau round tolu. E kai ke te hau taha e tarikaha, taha e whema wau taha whamore. Tohi mai pe ke sio kai wakai mau kau lalanga au taha ka te fito round tolu ia I he au noa poi ni ma tātaha pe. Koe speciolo ia ku iha moa koe speciolo ai au koe ni. Koe saisi. Koe saisi ku ua mau tukuat pe o aspe he website ka pate malo wakai ki he mau shop section he website saisi ku ua koe lau fute fitu fa length koe fute fitu te whalahi fute fa. Pea koe saisi lahi taha lewa koe valu ono length valu pea ono ai width. Ai koe mau saisi pe ia e ua kai hau noa po inima kotoa. Pa koe valu ono, koe fo I valu ono ai e fitu noa, pea fo I fitu wha e te au hongo furu. Ai koe no breakdown ia fo I te au valu noa. He koe mau kau weavers o nau lalanga fitu wha a tātāpe nau tolu, pa koe kau weavers nau lalanga valu ono a tātāpe nau tolu. So koe uhinga koe hono pe atu fitu noa ki he, ka te au hongo furu ki he. Whakatatau ki he kau weavers koe mau tolu mau he taimini. Koe pei meni whai ngofua au pito pe, al wakai pe ki he website o click he our process, ka pau whe pui ota hao ngafi, o iai pe step ulalahi ai nima te ke mui pau ki ai, ki he whakahino mahino au pito pe, ka tokia hao whehu I ki he process mo steps ko ia, ki mua pake pui ota hao ngafi, whakamole he kai ke au pau ki ke raki alko lau e section koe our process. Mui e step nima ko ia, ko whika telefone na o asiat pe he tau post ko ni,
wag Facebook na o asset pe ta post ko ni reach out to me kapag o kay mahino ka ko process ko ni as website pia kapag ke algo shopping cart o ke stack hamea ko ke mahino pa mo fe me fa ta to kon ko me ko ki hebram tolu e felice ka to ka pa information te mantu ke hebram tolu de to ko malo Losa. Koe Losalini, ko whatongai o whamatala, ki moa kamata koe ta fōfua la programa live koe ne whiawhini, ko si confirm mai whi toko tolu noa e kuna ota mai na toke round tolu. Ai kau he whailonga whawhiawhia bito ia, ai koe tolu noa koe pai tō rewa te au ni manoa. Pe hangi ko whaamu e kau taha, ko te au walu noa tau pepe ko ne mau pe te au walu noa ko ni karof ko ne osi around tolu he ke te tari ka parewa te hawhainga te nau te ota mai ako nau tō rewa e tari rewa ke run wha ko ia? Ko mea mo ko ia feliz ko ia pako sio rewa he taimini ki he saisi kona ko pe ko pattern kona ko lalanga ai round tolu o ku sai apito he koutu I mahalo ka mata maamaria pe heni ke au ke whaunga ne lava achiever me ko ke maa he founder ke whakafoki ai ngafi ki he fine pe koe au iki I he taimi koe ai koe taimi nile koe au noa poini nima tau pepe koe special no ike kau haa moa kau ku ake pito ai kona ku mahino pe kau sai pe he ai taimi na iange he whaose ta prokalama te ke toe tala noe o whekau aki pa moe peimeni he website unga ke ilo he kakai ai mea koe te nau whai ka pao te nau pre-order ka whamalua tosa ai ki tata koe na whai ke takai tolu ka pepe ta hoko atu ke konga hano nima aia koe level of o koe ni o unu kia e kau taha o koe au whemare ke whahata ki taratala noa kia ka paupe e aha me te ke whemare te ulava whakaoko pa ke tānaki mai taim ta tau pe tau wakai pe ka Silver Star ka pau wahata wahane whehu I mai o koe mea rei pe ke ki tolong mai ki whehui ke tau sio ki ai pa koe hae me tokaan ki ai kau whanongo kai ta hoko atu ki he koe man I ho whamatala koe ki mua whakaku mo historia mo whai whanonga maa se ngaula I he kamata anga ai nea o kamata na ui e kau tahana ne le sita hini nusila koe se ngaula Samoa ANC po koe incorporated koe ia Senga katak whatontona tu not no sila haa moa pe nai pesia se mula Samoa INC koe ia nai kamata aki ai koe ia lo tonga lele koe round 1 round 2 ai pa koe I he ngau e lele koe ni a se ngaula tau te fito ke raki mo ako au whanga ne whai kai ngau ai nau sio koe ki he tokoni mo ne whai kau tahaki ai na whake na lava atu o mamata I he hakwa e whanofo hono matai oe ai koe ne ngau lele koe na whai pa ko hanga lewa he kolo koe au whanga o angano hingoa matai aia koe ai no kui ake kau taha koe leo lupe sina koe Samoa Incorporated in import and export alewa me lewa ko tala no ke uhinga koe move mamali e na ke walawe ko tala no ki mua na kamata ke ai non-profit organization ka tukunga I he connect pa moe whetau laki pa moe po tala noa I he levolo koe pule angapa koe whale alea na iai whakakau na haa mai ki tua ki tau tolo pe he o nga tok whakatoka ngai I he ngau e lahi a kau taha o kune tokoni ki ekonomika koe o haa moa ka ukai ke acknowledge ko ke whakatoka ngai he kunga koe I he non-profit organization mea ku pehe lewa I mehe levolo koe ni o kua taimi ke tau unu e ki kau taha taimi ke unu lewa ke levolo koe ni ai komesiale a koe wha komesiale o kua lewa no pole I he ngau pa ku whemao lewa ke liliwe ngahi mea kau ngā au liliwe whaunga process mo hafua a lewa koe unu koe kau taha taimini ulotonga ai o ko tui koe process koe kono lista mono kamata I koe ngā kau taha ko osi taimini ko tali pen ke auti mai ka ulotonga oswai e tau ngā a tau tolu e ki ai koe koe tu lewa he taimini hange ko ho whakamata la o nau whie mao ke alu ke le volo koe ke ilo I ha moa ke na whatonga I he public ha moa ai tu toko ni lahe o whai I kautaha ki kake ngata pe whakafui tui whangi whamiri kau te au ke economy ko ha moa pako uinga tō wai e whengawe aki pa moe tu e taimini o was whai nan lamat whai nau kau atu I he kau I he monu pe koe tāpua ki uma o lava ke u whehangangai pa moe
pa mo ka fale ale ka minister ko ne fale ale ko no ha mo he ko ne ni te lava mai ki fainga mare ko no fai tala no mo ki na tolo feka aki pa mo nga wen pa te lalo sio ki ngai to ko ni ko no o mai na ke lave ke ki mo ko taha ai me sio ki ai a singaula ko raw materials ko lo akau ke fai ko nga wen ko tu leva ko he taimini ko nga foku ko te aki tau tolo ko tu taimini tau to ko valu ko hanko fa matale ka nga wen ka ko taimi ko ni ma ria leva te tau unu atu ki district na ke lave ki ai e ko tu hoka ha ma taimini ko ai district ni mango fu mata pa ko district ko ni ko ne fanki kolo fi hai district eta pa ko tala lave ke ta e me chino fa to ka ngai ai fu ai expand pa ko la ko ni ngawe e to la ya upito e to vave mo ngawe ka kai fe ma leva ko ngawe ke to unu na ngawe na to ke tu unga ko ia ale ku maleva pule anga e lava ke na toko ni mai he tafa ki ko ke finga ke na provide na tolu ai lo ka ke to e nga hi district nga hi kolo ko ni aba te sio leva ai o leva senga ola o nga o e va ofi mo nga hi kolo ko ni fika aki pa mo lo akau pa mo no train na tolu ke nga o anga ko fa lava ka ni na hotala no o why extended e kautaha o ke ma kaulala ka te kia o ki ai te ki uno ke tafa ki o ki tali ka o leva ke ki to kia langa mai maki ana ko fakaria ne nai ako sia tu ko ke fia te sia tu ke o ke peke ke fa vai ka tonu pe ke toka nga i le ko tam ke ma va he nga fi to ple anga ka pai ala tu ke le e foki mai ka ke kauta e foki mai ka kauta ai ta me ne fai ka ko si ko fia ko uno ko ne kauta ki he comerciale mo hingua fo o pa mo fonga fo o ai leva ko te sio ko fa fia leva ai e ko ai ko tau mo ko nga te tau nun mama re pe ni ke tau e ko mo he misi pe ko visione pe ko misiona ka ta e tau ki take over marketing ni ha mo e tau te fito ke ta fa aki ko ni e ko ke ngata pe e nga fito nga hime te tau te sio ki ai I he kaha o e lo saline o wai nai haki ta fa aki e formatana fa fa aki mo unu ko ni ke tunga fo o ko ne kautaha te ke lava te ta naki mai I kai Felice malo ko tu ke skava pe okay malo ko aya ko osi whakahoko te whamatala mana tui ko hingua fo o ia ko kautaha I he vole as a commercial trading business ko leo lupe sina Samoa import and export ko nga fo ko ne ave ko ne nga ave for market ki to ple anga ko me fo na fi ma he ple anga o ko fi ma be ke te fa fo ki mai ki foi vai na ki fai ki mo lo salini ko no fotane nai ko me na to o ko lo to I he ko alu ko no fa ho ko ka he fa ko rocky training kon ka na to na tau tu mai ka fa fa e ko ni na ka ki na ilo na to lu ya o ku ma se ni le pe la langa ako na foi tau tuma toko yana na whakamatala na tolu. La langa e na ngafi la lahi. Ka iku pea o fuaki o more. Ka ki aha nau neto e mau miai. Pa whia kono whakamatala te whaunga kone se ngaula ki a nau tolu. O vale lahi aki nau tolu tā koe koe la langa u lava peo mau e mo ui mo tauhi o nau ngai family. He koe uhinga koe ai tau alu kono ngai whakawaafipa mo victim support. He koe nofo tani koe ke lava ke mau haseni ti pa me ho ko fai ke e family tono no ko e fai va ko viai pa ko ngai de le ko fai he kauta ha ko ala to fai to konia ki na tol ke fa pa pe he kai to ho ka to ngai la ngai te ne hana tolo ngai de le na fale pa ang no va pa to tonga ko fa na ko ya ko ne ko se ka he ngai de le pa mo un ko ke ka ha o a to kono fai ki ha mo economica ko ha mo kata wakai mo kita fog mo wakai ang kia Silver Star pe gua hata na ya ne fehu I mai he le tonga ta foi kota la mo aki pe gua ha ne fehu I ana e whakahoko mai le pe tawa ke ta fa to sen ke taria to ngai fehu ko maloso malo apito ko fehu bena o mai hen he kini ko na kuna ka mai pol kalama ko na eke mai bena tolo ai website te ko ha website ka kona ko os hanga pe o tohi ia te website I mu ape he screen he dainimi ko na mamata mai be ai os aspe ai fica telefoni ko no wata no anima fa fita fa pe mo website ko tap
sengaula.ngafi.com. Aí agora que não agora ferro e o se tu com mais da inimi ka te whafoke atu koe ke te ferro e o mais da inimi. Mara so. Kamaluat ai koe mere kono no eke mai ai ha ko no eke mai ai website ka mere le pe lo saline ke tala no le ke website no ki mahoinga koe ano to watu pe ko ahoni ai ko timeline na ke no fa ngau ko website ke kataki moki fa matala yang ngajange ke kau fanongo maro lo saline maro pe to felice mo solo ko ta website fo ki hange pe ko yo asia tu lalo i screen ke website ko ni na create pe wikipedia ko mo he ia mo pe ho fa ho ni ma ko finga ke fa o toa ai journey mo ngau ko toa senga ula piloto he website ko ni ki foi time no pito pe ka ke mo he ia ho ni ma ka ko ka lu se fa mo ui ke fa nga we ke au ke finga tu nga ko ni pa ko ta hai at pole ko e mau al kon ki hele volo ko ni ko komisiare o ka wan ha mia pe ni pe ko website pe te ki tala no pe ki ai solo pa memori ka pate ke lava hu pe ko ke website he taimini ke asima foto nga website senga ulangafi.com ke fa ngofo pe fa matala tu ko tausio pe ke screen mo follow me ka kai ke ki hanga pe o familiarize ki mo tolo te fito ke ka tama fo o mo hani ku interested fi o ta ngafi ke explain na ta leva process i hen ko tau website o ku mo to ka pe ka la konga ka ko mea te fito pe kona malo sol mo to klau ko ngai fo pe hena i he brief overview e ka ta ha pe mo ko about us o tala no ia i he haka vi ta mo nga u e senga ula pe mo journey e fine e ki me he kamata nga pe ko historia leva tala no ia ki he ko historia leva tala no ia tala no leva historia ki he hanga ki reporti o halafononga ne fo me ai ka tahani me he takai uraki takai ua takai tol ko ni o manaki fa hoko next month pe mo future plans ai ka taha pe ko gallery leva te mu wakai be ke gallery o kuyai ai u la i ta ko to ape e mau products e mau ngafi o kwai me section ia ilalo o ku ki ka customer pa mo ka mau ka lalanga na fatongan ko mau ka customer ku haita tona ngai fofonga go ko ke na si loto ke faka asa tona fofonga and we respect privacy customer mi ko tape ekepe ai permission e customer pa to ki tuka tona wata i he neti pe ko o public ke se o kai kakai ko our impact ko ngahi testimonials ia pe ko ngahi stories ia pe me he ka weavers pe tau pe mo ka kau whakatau pe kau customer. Whatonga ko section ko ni te ke kakato hango klau ki mua ko felice lava ki ha mo he ki kahau ko tahan e ngau ki ai ke tanaki ko toa testimonials mo stories ke lava whakalau. Te vengai ke mai o whao to ke website. So please ko ki check my section ko ni later on e pau pe ke mau tanaki ngai content for all mo update the website from time to time. Pe ko section ho ko leva ko our process. Ko section famole mahu inga taha heni tata te fito ka koe o ku ke fi whakatau ha o ngafi whatonga yange kua pau ke hau o raki fau he processi ko ni ka taki po scroll ki lalo solo ka o whamatala e processi o ku step lalahi e nima ka pau ke fe ota ha o ngafi ko step urake na ke step nima ku os whakaiki ki at pehena a instructions o ku mahino o pitope a instructions. Kataki po lau a stepu he kage go through wai fa auriki. Kage toki ai pa ha fehu i pa ke tok email i mai pe te ke text mai ke fika telefoni pe ko Facebook a te ke mau be moya i ma website. Pe a ai form i lalo au pitope i lalo he fo step he steps e ni ma ko na. Pe form ko ya ko rocky step ya ko te ke fa hoko. Ko ke fe ai ha ngafi ha o ke our process scroll ki lalo pa form we form scroll ki lalo ku ai form i lalo abi o ku ai form i lalo step ni ma ko na ko form ya fe ma o ko na ko form ya fe ma o ke fa fondu pe ko fa fondu pe na ala te email ka ko mo fa hino pa ke muy fa hino ko fa ngo fu abi to pe ka tak solo fo ko lunga o click he section hogo ke tala no ka fa mo
Aia koe our process ni. Koe our team ya mahino pe ia ku fe mau ke mo ilo ko hai kakai pui tua I he background ko hai kakai ngā weki ki kautahani. Pa ko mau ki timi na ko ke tangata ekipe mo fine eki pe mo au pe mo ku mo whanga siblings. Pa Paulina, marketing manager, Felice, communication manager, Payaria ko mau service manager ha moa pe mo ko ki siblings ko na ilalo ko yung service coordinator ke to kon ki ngā wei ha moa. Kung tunga ane, tonga liwaki ko na ilalo, asya tu ilalo, na hiki peki ha moa fatah mikine iki tisema o tau ko osi. Ya ko tahaya ai palani ki family ni ke mau hiki ko toki ha moa, ko hawe ngahi palupare mau sio ai, ke mau peke mau iaiton mau tohi fonua ke tiu me ngahi palupare mau ni ke resolve. So mau tolu pe te mau ke mau iaiton ke whai ngā we. Pe ako hiki foki kaunga whanongo o ku hiki ako paanga. Pea ko whine ekipe me tunga ane kuna lawaat, pea mau to hoko tai mo mau tolu koe ke inofo puke kohe ni. A wai me ko tokanga te koe, ako e pehe koe hiki koe ni ki hamoa. Ako te sia tū koe kalu se whai lahe whai he whine eki, e whai se ngaula. Ako ne li aki no hoa, li aku mo e whanau heni, whamu ko puna. Ka ulawa ki haa moa ke alo si o tonu mo whai ngaue. Au e taimi tatau pe I he commitment ko me sacrifice ko ya. O tu he tatau pe mo younger brother. Ai mo tonga. Ai ku te sia tu li ake ni career in rugby. Nofo alu ki he o koe alo tonga heko. I think koe whaunga pe ia e lava ke te au tonu pe kita o sio mo tokanga ke ngaue. So ku whawhewhia koe kau he mea wako ai tō taho toa e te whanongo mai ki ngaue. Pa moe kalu se whai mo whai sa family ke kamata ki ngaue koe ni he benefiti ai ko toa ki tau tolu tonga pa moa. Kai pe he Pacific te no whiema. Kai hoka tu pe koe maro. Malo, solo kataki o spoke o luka o click he slide hoko. I think ko section hoko ia ko mea mahino pe ia ai contact information e kautaha. Products ko shop section ko na ko asset pe ai mau product e ua pe ko price pe na asset tuai pe ke toki hanga pe ko ia o vai he mahina te havalu ho payment for mahina which is very affordable. Pea ko ia lea pau e tok whaauriri ki atua terms and conditions ai kautaha wa ke shipping mo mea kotoa ka tokai pea whihu I ka tato email mai pe whika telefoni na o asset pe I screen. Contact us os mahino pe mo section ko ia we ai pe contact form I lalo ka pau o pe reach out me email pe ko telefoni o whitari atu ai contact form ko na I lalo whakafonu na avaveang e respond na te TV ki he giho concern because questions. From more pe mantu pe mau toko valu paka we are trying our best to respond back I loto pe he hoa wa fa e kai ke aho e ua pe we ke taha pa to respond na tu pau pe mau tutuli ke serve customer. Pe ko section no hokole ia feriko. That's a good time frame. Kau time frame lele apito I respond ko ki hawhenga message to kumai within he hoa wa fa. That's a good time frame. Koia. Pea mo FAQ ko frequently asked questions here pe ko common questions. Ka koe pe ha u fehui raki alo check e FAQ na tari pe ho fehui a koe ai. Paka pa Australia ho fehui pa ke katak fa mole o te to email ma e ke mai fehui ko Australia te FAQ he website. Pea ko new section leva new section og mahui nga ia he tuku atuai update e kautaha hangoni ka hoko whatamaki ha amoa o mau tau lalanga hata afea pe a wha ko pau ke informat mo to pe kwa haliriu ki he tau delivery timeline, estimated delivery timeline ko pau pe ke whakahoko atu pe ku waha fo iau filo available he marketi one off special deal ko pau ke tukat he website so ko ha ko update ko ta pe ke tau round tolu ko pau pe ke tukat he website. At the end of every month, o ko matake tia ke whamapo opo ko toa ngā ue mahina taktaha o tukua te website ke mo mamata ki ai I he at the end of every month. Ka ko ia pe mea ko ki he website Felice, malo? Malo losa line. Whawewhia ko ngā koe ngata pe he ta fuafua live ko ni ki he kautaha he aho ni. O te lava pe ta launch ai pe a whakahoko atu ai. A website ko kamata ke ngā ue ai lewa ko nā tolu ko tau whi mau o ta go to the website o whahoko mai ai ngai whetu taku e ka ki mau tolu. Ka ko whi mau pe ke ki mua e tau ke whakaosi ke ta tukuang ka solo ke whaosi e tau polokalama
koe oku ai ki whanonong ko whi mau peke ki hanga to e whairik mange ai whahakwa. Oku ai ki kātoanga, ngā koe kātoanga a mana ke whahoko ia i siulai ma a kos. Ka ke ki tala noa nge ki ai Rosalini mano. Iyo, malo pito feliz en famanatu mai ngalo pito pe fo ine ko ya. Koe mea no ka felice o tewe kātoanga fola ai ho eki Eke round one na o tamai fo ngafi tahanima me he grupo ho eki pe he kai ke wai hingoa famole ka koe whakaafe mai benya me ho eki ke lava te tangata eki pa mo fine eki ki vavau I aho I wike whaosi o siulai tena alo wike taha I vavau pe koe whakaafe mai benya ai ho eki ka naua ke na wange ke fola mo celebrate ngā ue ko lava me he raunua. Pea ko spuka whea ngo matu teu ke na fola watu pea pehe ka felice pea mono hoa o ka ngā fola mo hoa ke na wo ki he whakawhe fola katoa koe ni. Mahalo felice. Aloha pito Rosalini, koe tui mahalo koe ngai whamatala whekaaki mo ngā ue pa mo kautaha ko ta osi kawa ko toa mai mi talu me kamata e polokalama. Pea ki mua koe ni e tau ke konga whaka osi. Ko whi mau peke toe whakat ka te koe, in case pēnā te ahe toe mea ko te whi mau ke toe whakamanat, pe whi mau ke toe whatokanga ke kakai, ki taimi koe ni ki ai ka paurewa I kai, pata hoka leo ke na whamalo ea ka whanongo patu wanga rewa ka solo ke ne whaoasi mai tau prokalama koe he. Alo pito felice, ko ki mea peta na ngalo ke u lave ki ai he lele mata prokalama. Hangi ko glau ko mau tau mua pe ko mau ultimate goal ke au filo ko toa ai la langa me ha mua. And that's gonna take years. E kai ke ta fo peta e taha peta o ua. Malo e ta we ni ma ono ko whenga ka kai ke holo ya uo I ki ko funga we life au uria. Pe ko fu workshop mo training I life au uria. Pe ko tu ko tai mini ka pa te mo vakai ke o ta round tolu. O te kai ke mau tu ka te filo. Ka koe te tuko tai pehe ni he hao ngai papliki koe tau koe mau kaulalanga au filo toko fitu pe I savai pe o si furi puk te foi toko fitu ia ko ia he foi mahina taha walu ka hoko ke naulalanga ai foi ngafi ia e walu ko o tamai mihi o kawe foi tau noa kon ko spui o tamai so koe ki niusi pe ia ka kumousio ke tau ngā ue e alu ke toi lahi ange kaulalanga filo toi lahi ange le foi ngā mari ke tuka te kahau ke mo o tamai he au filo Pea ko ila wia e vave hono o tamai ona he kunga isi ai au filo waksi isi quantity tuku atu. Kako mea mahalo pe ia he whakaukau he tai mini ka kita hamea te umanatu I felice ka ko tuta skava ko toa. Mahalo. Whamara Rosalina ku ngā koe tala noa pa moe vahe whikau aki pa moe kautaha koe nia leo Lupesina Samoa import and export. Ko ilo pe koe ta fuafua polokalama ini alu ke public ki he whikau aki pa moe ngā ue koe ni. Pa ko ilo pe ne ano ngā he pole ke taua ne teu I ka ku wai whamalo atu. Ka ki moe te whaosi o kwai pe ki ka kai o whima pe ki hanga o acknowledge ngā tolu. Ko whamalo pe heni ki he tau taki, ki he tau CEO, moe founder, kia senga ula, ai ki lotonga I hamo, ko tui peo whanongo, lotonga whanongo mai he taimini ki tau prokalama, whamalo ati e ngā ue whai mo tataki, ko tui pe mui float pa mo siala mo tonga, mo whai ngā ue mai mi hamo, ko whamalo ati e ngā ue lahi ko mo whai, pe he whoki kia mai alia yo siafa kia vel, pe whaka moa whamalo atu I he tatako toa pe, nei whai hoko mai he tau ngā ue, wa mai ka ke rotongani, pa mui timu ka mi hamoa. Ka pe he whaka ke tau ko sige tangata koe no ko te kula koe ni mo pen kula koe ni ko tau strategic advice ya ko e whakauta uta ko ne whai pa mo lotu ko ta tapu ai ko pe ke whatoanga Whamaro ka motivate ai lotu pa mo tataki e whai ai ilo ai advice ka ki mautolu ka pehe whuke tonga ka ngā tatu whitu ka koe losa I he kunga e lahi ke whai esa ko whi ngā whuke Chief Operation Officer ko koe te ke whitau laki moe mawhatuki ngā wehe aho kotoa hango lau ane nai ne onga mohe aho hoa pe nima pe hoa wha you really committed to make sure ke ose tangi ngā wehe ki moe ta live aho ni and we did it so whamaloa te tataki pa moe ngā wehe lahi koe pehe whuka rina tau marketing manager ko
ko ilo pe ku quietly pe ka ne fire pe nga lahi ne for market ko ne ka pe fo ka pela mo to ngai ai ka ngawe ma ko na do pe ka fi mo pe ke acknowledge ta ngawe ka o mai ka o fanongo ka o customer ka paes ko to pe una o si finga aki pa mo senga ula ka pe fo ki ka ta ko ni fa ka malo atu I ngawe ko to pe ko mo fi ka mai fi pikni mai ki ta ka fa ta no fata ki ngawe ko ni mo ne lele ko ni ki ka o solo ai ko fa singa pe ma ki programa fa malo atu I finga mare omi e li pon ke ma tu ko te mafofo programa ko ni ngalo ya ka pe fo ke ka fanong ko ta pe fa malo te tu ke taimi ka mo fanong mai ka mo tol ko fa singa pe ma programa ko ke fa fini malo apito malo apito o ku fa malo atu ko wat mo ki fe e u ape ke nga ke fa os e ke ta programa fa fini lo donga ko ia o ku ko fe u ki o ku ko na e ke me be ke mo fa papa I mai ko e paanga ko ni totongi ko paanga ha mo pe ko paanga no sila ai ko ku e mahu inga ko ni o mai ai ko e feu I loaki ia malo pito solo tal ko ke feu ko ia hango glau ki mo ku I ale pa ko to pe ia pe ko direct me he kautaha ki he customer ai ale pa ko ia ko ka me ke tu ko te publiki so ko tal ko ke feu ia pua malo pito feu I pua ko I ale pa ko ngafi ku charge pe I currency e fonua takitaha so for example kapau ke no fonu sila e charge ho ngafi I panga no sila kapau ke no fo America e charge ho ngafi te ke totong pe ko panga America ka kapau o ku ke no fo Tonga o ku ke totong pe ho ngafi e panga Tonga ka ku pe hen no ai fonga ko pau ke o mai ho IP ho proof of address ke a fa nga fa mo oni o ku ke no fo fonua ko ya e o mai ho currency fonua pe ko ya ka ko Tonga te ke totong pe panga Tonga ho ngafi I price ko na wase te website ko ke America te ke totong he panga America ko tahai e pole ne mau fo ma he round ua ko hanu ai kakai ni I me Tonga utama ko ke afford ngafi ko uhi pe ko price ko uhi nga mau fao ia mahina tahavalu payment term ka lava affordable amount fa mahina pe o ku o atu pe ia ke pe I ho fonua pe ai fea le ke fonua taktaha mo pe I ho mo veiti e na ngai pa bale mana mau lava si o I lo he round ua pa ko uhi nga fo I ko ia I he osi round ko to pa ke ma review e ma fonga nga ue our processes everything da ma si o pe ko ha me ke review fa le I o makatu unga me he hala fononga ma sfo mai malo apita ko e feu I no wa o ku pa hoko mai Augustino Stake ko e feu I pe he o ku ai nai ha fonga te na mateu I ha fonga ke malu I ake nga ue fra of offer o ku na la langa mo fa hoko o hange ko hamia whakalao. Na ala maha whanua I mālohi ke nau kahi ase ilo, mo ngāwa kawhakawa o mō whakahoko. Malo solo ale fehui ko yahe ko ia na ia I tono whai koni ai whakataha pia mo minister koni agriculture mo fisheries pa mo minister koni women community and social development pa ko tui e tokoni a Felice ke tali fehui koni pa ko osi I whakakau pe ai poate ke ngāwe ke copyright ke malo I koloa koni ke ua hoko kai haa ko ni o glavi kia Augustino malo apito fehui whafo ofa ko ia Felice na ufa malo solo fa malo o mai ai whangamari koni mo fehui koni fehui whafo ofa fehui dere apito ke mātanga he ngā whi mau pe ke te whaiko te ngā whi mau ke malo I ka copyright ko hamea akita. Arewa koe tū koe taimini o ku lava pe ke tala he sengaola pe koe founder e kau ngawe koe ne ai sengaola. Te no lapi no tala ka wari pe tu waka ka tahia he Facebook a tu waka ka hamea te lapi ta tala tu koe product pe koe ngawe ne sengaola. Koe toe ne whi tawha koe ni ka osi ngawe madhur ki ai osi whapapau I ai koe copyright, ai koe mero koe koe whai tala no mo minister, mo government level, copyright whi mau pe koe ni time pe koe, a tae ai ngafi ke mawahe koe ke aluki tua koe se ai rewai, ai mea ke whai ilonga I koe this is, ai koe belong, koe mea ai ni ai senga ula. Koe mea koe whak whakalao, koe paias, koe kaulalang, koe toa pe koe osi ai na wale apau, koe paias, o ki ai na wale apau. Ai koe tū lewa taimini, koe whemea koe toa pe koe mau ai laue ke malui ai paias, malui me ka wivas, malui me kautaha, ke osange ai ngau koe ni o kuai whi maari aki. Koe contract, koe ki agreement ko o atu, o whi mai ke lau ke nato ke mahino, ke wai taimini, tai koe kuaha whainga parapare ma later on,
Ako ngana ka kina lam to lau ki foi konga pa ke main kana to na osi o at pe ki whakamatala ko phrase ke whawhe mai no ak. Ka ko moni ka paya a ko fa ke sio ki ka hao pe hen. Ma tu sola ke la foka ta ta ofi me ko black market. Ako taha me ko lava ke sa competitor ia fi tu ko to pe. Pa ko ngau ko no fai ko mo mission ko ki ka hao. Ko ngau fi ma foka ka ta ke ave la langa foka foki ki fa mo to ko na hamwa. Ai au kono fe ma ko ha mo pa pe heni leva ko ma ka pa ka tungo take over ha mo e ka ta ko ta ha pe ni ngai talano ngai talano ka te ke alo e process ke fa pa fa os a levo ka va ka tu unga ka ko ta ngai tistu kan e senga ula ko ki mo ha ngafi ko to pe fe ma ke hu ki to pole anga or even ko ke marketi ko pa ke come through as ngora ko ke check quality. This is looking into the future. Magoe ko kitale te pe fe hui e solo mano. Ko ilo be foki o ku ia e ale pau na talano ke alo salin. E felice pe ku mahu inga bito ki ka kai ko tabe na fanongo ma he polo kalama. Te mo toki ilo ka ki ko ia me he mo hu pe o lau he ale pau ko ia. E goa nga me ai o ku malu i he ka taha ke ko nga information ko ya ko mo tolbe mo customer te na ilo ki ai ka ko feu pe o ku ka me ko ata ki to ke ka kai o ku nga ke no malu i ko customer me ta fa ke customer ka pa te na to donge pa anga pe ta dolo ku ka pa ko ma hu nga ye me ko ya fa afe pe ala tu pe ya to donge ne wa fe pe ali li hono atamai ona ia ka ke te firma ki hoko atu waha me aia te mahu inga nge ki ai whawa ke ne whai te pull out ia me takai ko ia o kulaba taha ko ia o pull out pe refund pe ko e hawhinga a mea pe he ia. Ko tai ko ke wheu ko ia solo te talana pe mea ko ku hea lea pau aia ko taha pe o ku if they change their mind to pull out or ka ke te whehau kate ne pe meni ka matata maha ko ngā ne pe meni there is no refund. We will cancel the contract straight away and no refund. But okuyai pe ai option taha ma o atu. Ka pau te ke lava kumi mai ha toko taha ke ne whetongi ho payment he mahina taha walu. Hu mai a kawa ho payment, for example. Tau pehe hu mai mere o stotongi ne mahina nima, toi ne mahina taha tolu. Pe ase mahina nima pa pehe mai a kufe malolo ya. Kume mere ia a Susana ma upea ho ma Susana ia kava mane fo mahina ni ma o mai ke ka taha pe te maulava le matol o refund a mere ka ko refund pe se te fitu noa o paanga me mahina ni ma na stotong mai mere ko me a se ale pau malo ko fa au si be ki fe hui yo ato be mana tui ka pau ko to taha ko ia ku ne totong ne paanga kakato I takai ko ia ka ko ke labe ko so ko me be kai pia o mai ai ngafi ki ai o mai ki ai o ke fie mali ia I me ko ia pe ko ha fa hinga ko ki sai ai be ku sai pe me ai ka ku tamai be ko ki sai ai o to e ka mai me ko ia ka ke te non refundable be ku nga fa ke ku o ku ai ka pa ko fa tau fa me ki no silani man te poko guai ai mo consumer ek no slani I fe frata wa me kakai ko pa a ho wa fito nga me behavior ki ngo fu pe kana do na fra fo ka pa ko me ga fa hen o mo si o ke nga fa ko me ko ke return policy the customer of ma we ke contact us within 5 days me time go ne ma ngafi ko talanot ko ni ko time e deadline ko ke round tolu ko December wa fe wani ma ki January wa fe wano ko time e tili va ko pe ko posting na fi me ha amoa direct me ha amoa ki app customer ta kita sai ka paula wa to ngafi o ku kai ke fe mari he ko ma fe nga ko ne quality he round tolu ke perfect ke quality ke wa te ha la unga pe mama hi me customer paka o atu ya o fase customer ko ke ne fe ma we ya we will not refund ai paanga. We will not refund he mau ilo lele mau quality mau product o ku perfect. Kapau na hato no. If I let negotiation with customer, okay, partial refund na tu kapau no e la nga. Pe ku hip hatuli ke taha ka hangaton hatuli ke taha.
pe ko ate ngafi ua pe ka ngafi ta o ku ai pe fo nga ka negotiate me customer ko mau inga ke fai fie mari customer ko ya Koia. Malo pito Los Salines pe mo flise ai programa le rei ko mo fa hoko. O kai fo ke fu ilo la hiau Los Salines mo flise ke ngafi ka ko sua pe ke asma u ada ko osi pa fo ai au lo da ke ta vala ma fu ngafi. Ilu sio ai ke asma o ku asma fo pa ne ko ke u ilo ke ngai me be ko ke ho ek fa mine na ilo la hiang e ka ko te sia de ke ai ku ta ilo ite pe te ha te hanga hika toanga ke whahoko. O ku te loto ke te taawala maha ngai fu ngafi pe he. Ka ko whamalo atu he lava e tau plokalama ko ni pe mo kualati le rei ko ni ku mo lava o hulu mahe ata ke tau mamata ki ai. Ka ku o atu pe na kua hamea Los Salines pe mo frise ku mo loto ke whaosi aki pe tau mawa rewa plokalama he aoni. Ikai solo malo o pito lava tau ia fin. Ia flie. Maku kung lava tu mau solo kai tia me te tu kange kona na osi tare te ngai fihu i kona na o mai wa malo atol wa malo te pam le mo fa ngomare ko ka ti mato malo Kwa malo la hia tu he lava ko e proclama aoni Los Salines liwaki pe mo feliz na ufa fa malo la hia tu ko inga ko proclama le rei en kawen he proclama le rei apito u lava ke fa hoko at pe mi hen pe me bi pon media pe mo fa malo la hia tu ka ki motol pe be he ke toenga o pode ko ilo ile apito pe a motivate fa malo atu kia pe ka ma a hofae i homo fili ko ia vi pon media ke fra hoko atu ai proclama ko ni fa malo ke motol ko do pe kainga o ko mo mamata proclaman pe mo ki motol te mo to ki mamata ai amo yang fa manato atu pe figa telefoni na asset pe screen ko no wataha no anima fa fitu tafa ko website de la pe hu ki ai e ba pe i he tap sengaula ngafi.com ai ko website ia te lava o hukiai ak ma fa malo ke te modol ho mo me mai ke ta proclama ka mo me a to ki felongo aki i ha fainga mari ka hoko mai ka mo me a